e lau ka mai story le lia ia o lai whafonga mai wo mantua le fefil nei na ngai peia ilo ia useaka o le aka le anga pu e o hana nga pu e le aka le Hawaii le ata wal melenga makmalangai e aranga ile o ia hana le ofisa o kero ilo foi po mai mo mai ai o nga kui kinga mai o nga maua mai la ukara le la faiak sen mai la e ko ngole i le chat le al tauta ia ele aka mako ia wai alo ke makamaka ku ilalo ile faafiafianga le lu au le mauka warriors walu ala faafiafianga le fiafilo le maga ai li foro ma ai failo ma ai lawafi li foro ma ka biki le ai law fa ai wai lo le ko akelo le ai lawafi ai le ata wa ia la le master nga di fo ai law mai o ke fai aku mai lu au mai fa nga mako kamilo yo lu au PCC ia utile to fai atu e ma nga ia fo le siva le ai laos ka me kile fai u ia Filippo Popori ma nga ia fo ia ai ka me kiki nga ai lao mai i le Mocha Warriors sole mako ko va ai ale ko inga sikailia fa ai lao afi ngai ia mo move fai nga ka fo ia ko va ai ale wa ia i le siva ka me kile o malo le via filia o fai atu le batu vaenga ia falaima hana ma o fa so o walu ai luma o so walu ke fia fa ka lofa ma pu ese maka marka mikile nga ai lao o le makua ma nga ia kwa next level or fai ngol ai lao ka miki o walu lo ye o wala tulo ka kwa ma lo di shot o samo ya ma yo samo o fa ma nga ia ke lao ai lao afi I'm so proud of you ma lo keep it up o ro ngo fa mai kala ka miki o ai fai u ya to malatai allo ya ule ngo se o kadi ida o something to malatai ma help ma se si le kamikile ro ukarango ko langa umang ka umo long fai ule ya to malatai o ko kilo ku makar kamikiki o fa wait a minute I think I know you ke roi anga umang fa ya ko ra kala le ali ato akaro marka miki fa mai oh yes asiata ka umai moro ngo ke roi anga umang aka maringi moro maka ma fuo fam kalanga le kala le ali ato or ke le yo le o nga ka wa se uma ke lor po kala mela so kofira o ko le ka si kamiki le or kamiki le ali ato se meo le lua fes furu male lua fes furu se furu lima e por se furu ongo ke manga ku po ruma mai fo ma o i maro ko lua isamo le fai poi ponga skasi onga uso fai sa vai ma ko ifo ia pia maresi o ko songa ma ko ifo fa ka uma ko me ai ma ko fili ro mo ke ai kai le paloro tip ma to atu fama to wa uma se o ko songa nga maro ko ru foi ma ma to atu mo ke akula o ke le lo for the first time wa lo ile ngo fo ngol paloro tiple atu o le la mo tio ona fa mai lo ko songa le sa mo ron to lo i fa le o le ko ka ko ai ka ko me ai ma to atu ma to e pi fa pulo no le ki foi le ila lo puru ke le ia la to pa ka vale mo tio atu la le entrance ele ai mangisi ele foi se si o sa fa ele entrance o le gate ma to fiu mo te vala au ele mases ma ko sa valia kwale ma ko o fale o mo nga ma ko ka ko ma to sa fa ele ina o ngei fa ko akala ya ko ma ko ipu me ai le ya tau ai ai o fa ke ia lo ai le lau va vale mai o le tangata ya ma to tulo ma lo fa sanga nga kunga o le toi ina le va mai marisa mala o lai ole kuso ole apa ole li foi failanga nga ruenga pise ka mai fale o ngai fa ai wa ai mai lar ko inga le o ma ko sa fa out of the blue ai ya okay de fa ya ko kalar ko inga fa mai tulo au ma ko ala ame mar ko inga marisa mala ai ko ke mara ko ngi me ia ko mai ko ai man tu ole mo tele i ka mai se sia
o le ala o te tua tu lunga fa ma lu ko yo fa oi mali o kama o mo ke le loi ko kongi ai it's okay le ko pe ko kongi ai langa ma ko mai le ma se si o lau fa ole o ke fa ia o ngolai o ke fa ko inga li atua a tu lo wa o fa ko akali mai ro ko kiki ko lo wa ia le hika o ko te lo le si la fiere e si la fiere ko kere o ko mengi mai o sko inga o leipe Siaki leipen. Yeah, rest in peace le kama makua ya siaki la panga. Ora vinga na lautala. La ama ole sore ke ro ya la mori mausi o kausonga ngai sa moa ska. Si fo ia ko ale sa malar ko inga. Ko iki ya ko sa Jack le ngor kameki. Jack tomla tai can you look it up family mole that's his name. Jack tomla tai po Jack Leipen. Keiro ala ukala o le ala ele umala ngare veri ako o le ala ke ku kurunga fa ako o Jack Leipen le ngosi o si kamiki I have a good photo but I think o telephone ya hana ya o ke ro po fio ka fa o hana ngi kai but langa ngo fa ye ke pu e ma ka mas kamiki e fa ila utala le ata o fa umi langa ka u ai o melo forgiveness that's the one that's him ai me se on ko lua le le ku fo ngoro ngaka a sion to lua le te sila fia le atau o le ala wa o le bewo kup o le ala ke kau fa madier ko inga o so mai malo u kau songa kama le ya mama ko ipu me ai ai langa mai lo marfanga o ko i ke ro ya lai mori mau o maka ku so le langa mai kangi kenge o kenge makukua ke makukua ya maku o kingo voila e langa mai la lokali la lo mo puru fo ia o le ala e mo ke kau ai langa mai ma pe ala o le ala langa mai ma pe ala langa o le fa no mai ka mai wa maku wa fai ilunga le leo ko inga ya maku wa pare sa man la ngai le kau fai o kau kai tu te ro la le me nai uye wo u ke I la vai le tar ka nga ka oro u e aka ua o ke la longa anga ka ka nga ka ele la ikiki de alo u ka mai ku o ke le oiloa o ka mai kiki o la o mai anga ai la wafi ku fato a ma lo ale li kwa champingi ai sa mo ka usanga nga ai la wafi sa mo o la foi la ua mawala nga scholarship ya ro fafo o le ala e uro ku o le nge ua makua pala mai ia fanga o kenge mala ko ko rua ya ma tole ni ko de hidore me a fai so le ai ngofo ai malaki e ka ole mo le paipa fo ile ale me ma le mo le mommi le fai ai la wafi so le lave so le ka mai bua bo ke ha ka ole ngi fo oki fo ile ale fi ko ngai vai so de ke ro nga ia wala ki ole uro ma ar me ai so le ke vai laver kar ka mi ki ro u wa una ya pinga kau emo ke isi ha umaka nga kau nga le ngo for me ko isi le ya te wole paipo ko isi ha le paipo le mo le ai lao le mele so o ke faasanga ko ia la ikikia ya fanga kai nga langa ngo faasanga ko sika mai kiki ko kiki ya se ro ma fo le la e kala vo ya fa pour kala a mai lo official leo ma ko mai lo official leo o te mana tua ya afa masanga Samuel afa masanga sua o I foi ngo lo ai ia te vanga toni ele la fa ku bela u kala langa o ingo o mai ka o mai Samoa o ka ngaka o mga whaau ia uele atua. O warwak, a vera ukang, ma ko wha. Ia, ai whaia kurka kale o te vangatoni. Nga ma ngai a le whainga ko o le whamakalanga meu. Ai nga ka ua kua ia te vana, ia ke vanga, ia toni te vanga o ka maa loa leo siaki la, siko inga e tuloa siaki la panga ko maraka i maranga whanga. O inga ngo vai hei. Le sui o le
o le sui o le kilo o whapea o kama e kengi le kurolo ma kusang o whakua whamarika ia le lile e le whapea ngar ko inga o e momai e le whapea ngar ko inga malea ai le ile vai o kuro ai sa valia e lo Samuelu afa masanga anga sa valia afa masanga fa malo mai afa masanga ia ke au ma fa fekai mai afa masanga le anga ngo hosting or kai minga li atu o mai ale au pepese mai Samoa no fa la ko nga se ki le si ka usonga afa masanga o le tama pese ka ua fa inga skamo fono ti what's his name ia vai lan meu le leia le usofo e makaya fonki langa pasi fo afa masanga kalo mai fa pengi le lima ya mai malo se fua seta malo o le vanga malanga mai e pasi afa masanga ai ofisilia ku ya toni o le har ku langa afa masanga le afa masanga le fo afo i mai fiki o ya ruva ya ko nga kai ofisa a ola e komisinga ia iken ka mai afa masanga le uva ia i ofisa walu lo ia afa masanga nga ofa pe ele mawala la kadi wa i le de toni ele madia ilo ko wa fa mai okay alu ale si ka ulongo le ainga malea o faku uso o haru kai au ke fia va ai wa arrest mai le langa anga kakangi ya kami anga ku lunga ula wa lu ko officer of masanga anga manga sili me of masanga pola ma fu anga ka ngofa makala kwa yar me ukupu anga ka ngor ka maloa vili marngu mela fa kongu mare wori ke ri ropo fa kong choli o lo ka mai ia la yele o fonki tourist Sam Atoa, that's the name of Kamiki Pesi Sammy Atoa la yele o fonki kulisi o la kamor producer nga piki ya kamalo afa masanga porque fongi vili la wori ia oi kayo oi arrest mai ia takule wingo la ukala le vave yo le faingo le langa right ya langa lo aru kapu e ka ru ma be uma fa penga a mai lo marco inga au mai ar ko inga a mai mal la kikida lenga kanga mo fa o fa mai af masanga la ka loka uma mai ka loka uma mai o fa kula ya mali o keri o kangi ya ngai ile au mai ka ia marako kai ko rua langa keri o lo uma folinga ai asi a mai ngar ko inga ma mai mal la kikida len ka a mai lo anga au mai ya averoka loka sela ya awa i mai lo ila faitanga o au ela uma ko lele se mai fa pupu nga la utala le ut fa yatu le atau masa ungi la avela kikire averoka wa o mela fai o fa manga lor ko inga ai ngo manga wa se ko for mo me ole kulo wa upu fa yatu on o manatu fo ile le tamaititi la ile me ole kulango le malo vale o me wa fai anga kaka nge yo ki sisi ai kasi ale me anga ngangi mai ai makangi ese ona to alua le kinkikire le la tale makalo sanga mai fa mole fai nge churches o ko lua it's the end for his career mangole o ka o scholarship po Spain po Brazil le halu le ya ka ai wo ma fa ya fa masanga say goodbye lau career ma me uma o ele la ko fueru ka fa ngaka it's an assault mala intention to harm ya nga nga sa wa fa ma kala maro ko lua po le ar ko ngore a fai o ko ya lu ko ngo fa ko fa masanga e ma fa ya nga mai la kikide se fa sa ukala amai lola ia mak fa sanga ia e vai la ukala ngo fa ye nga la ngo le fa ko va ai ai le hawa i le ata o fa ya ku fa longo le le mai au kalinga ole a ko avi ku ra ukan ole a o fa manga loinga o ngo e makwa e la ikikike malaysia mea ma ngai akele le achievement ole wo e mai silia o ko ma ro champingi ai lau samo faku ai ia o ngar melngi ia e alu lau scholarship ia makwa e fuli e faile ai lau afi inga ia mimika isa mo mala walunga isa mo lau ai lau afi
au lava ngi e koe whaia ngi me whapea. Su ongo, su fiku, su varu, su iwa, rua furu, rua kasi, rua lua, rua kolu, rua wha, rua lima, rua ongo. Le whaka o koe vai eile. Kei lor mela i ka malo. Lai Brazil. It's either Brazil or it's either South America or North America. La ua kong ka lake permanent ai. Ai ngale lele ar ka malo i Hawaii, ai lao i Hawaii koe mei. Whea rua i lalangi ako. See what forgiveness can do. Le ato. Yeah. See what forgiveness can do. The miracle of forgiveness. Miracle of forgiveness. Kangi ale li ima mawhiloa. O whako keiloa. O ka lau whawhe kai lo loko i le atua. O lau ai lau le ngai ai lau mai ai. Kua ese are ai lau or ka malo. Ya. E o manga i o le wingo o le moral le story. Wha mangalo. Whiri vai. E asisi me siri ngai roro whamanga. Kako uma fo. Koe ave kora o kangi. Koe ngā sioeli e ave kora o kangi. Ai ka ua i o ngai me. O fia iau mawheka umar kamaro iau wa ia. A wakara marepea lau kama. O soga i miki. A wakama makua la langa o makua. A uwhai ako you're the man. Ako vi ia le tua. O ke whawhekai foi. Ia whawhekai foi ki ngā le a inga malanga whaukua ngā kaimi. Whamangalo. Ia me se fo o si korua si kama. Ia. O makua wa se wa kala ma karie la mara ukama yo o ko e ko mango firu ka ngoro good story ya lenga ole miracle of forgiveness e kupu va venga ai anga fai ngai le loko ikale akaua ia le lopo sia kama kiki kuro pingile ai se sa ya mango mai wa ruena ya marongo langa wa ruena ya maronga o langa o ngalela ave loka o ngosinge ya mea ya awa anga saufu ila maor kara ukama o yo what is kau kai anga oso foi la mea la ukama paton wari ako esa wa ya makuaki le ala mar story o menga se ulo e whunga nge whai ua mea wa laki le $6 million man wala pa i vai e ofo ma koe kara ngō mara ka mawha mai o whaktori ara mea rira wha mai kei roe e kokeo e sea o lea o makua i nguki li ila ura o paipari ar paipai e mo whaku ia wa se ke le ulu wa e kaha me wela lea ka ke whaku ai wa le vanga whakapenga ka ikai le tua le ia tau ai me pā roka kingu e muri mai e muri mai ngai meo o le au kau whikongi mai male au ai wa le vanga nguki ai mo meo paipo o ngifo oki fangu meo mo ka ai ngā mea ngā whaasao mai ai le tua ngā whaasao mai ai le tua langa i ero ka wala au winga ya mai se story fam se kala le foke mo fo ma fo le kaua o awangi a vea o e maseme pupungi le manguia skasila e ilonga lumangai ia vai le kamikiki ia anga e whaiangi se mea ko kai a whainga ko rua a whainga ngai a whainga longo a rewa o whaile ngā ronga ni pise i o onga leinga o le wavenga o le whamangalo e leo ia ka kaure kau i o se mea whamangalo o ngā kuulawa la ia le ila ko whakaria ia maranga whapisingo ngā mea kongu se si o se ai longo lua o la o mai kau ako o ka vai aku le bape o ngā ia longo o ia a whamasanga ia kasi ngā mea o mai kau aku o le kasi ngā ai lengo mai kau aku ngā o le bape o le o ngā ia o le mukanga o ngā lelo ia mase ia le sunga fo ia kau a whamasanga le bave onga mai o kaka ngai ma faile
ma fai se me kai milen ku poin sa o le ataua sa o le winga na no fa ya tua ele fa pe o ke fa ya ku o se ka wa ku lo wa e pe ya la ukala fa ya ku so o pe a fa ya ele ile anga mai kanga ka ya ke a fa fo ke le ma wangi fa mo nga lo ia ya le winga fa ngale ke ale wo kala la wor kanga ka ai o la weles ia te ua ia ole encounter mua nga ngo loa ia fa masanga i fa ngola nga luenga ngola ko ele fa pe foi make mangola ko fa ali ro le fi fo fa ngo fa ko masanga o ke le fi langa ole me mongia le nga kupu le fo ko ama ko mai o ke o fi ka di le fa mai ia le la i luma fa mai fa kali ya so fi se fa se so fi o lo ke sa o le fo ko o nga makola ve mai kai o ba me se ha o ngi ala i kai o nga uma vilia yar ke fongi ora ya fa masanga la wori e loka mai ia nga mai ya right there e mai ya lo ke kai officer ya winga la tala to foi mai o se oli sanga i lo loto mo fia fa so ke lo foi la mai ka o Mr. Falai e mo me la no la sa lo so no pokalam o fusingar ka me kile ke lo foi o maka mai po le ale tu langa lai Brazil I think it's either Brazil or Jamaica o ngunga e luanga ka mai la ua mau lang kong kalake la ua entertain ai o au siva ai lao ora kupi kau si ai longa ainga malana fana ya vaila me le maro ya wa inga le ai weekend ko ma va lu manga imanguia power and miracle of forgiveness ya